米多伦的罗米阿米阿，祈祷每一天。乌米拉欧在啊达邦啊嘎瓦斯，永恒的上帝。萨利嘎嘎马布隆，平安。马拉兹在吉达啊米拉亚布多苏阿的努嘎瓦斯，姐妹弟兄平安。我们一同领受上帝的话。以巴阿拉万萨嘎兹在啊兹邦萨嘎法鲁阿杜谢尔苏阿的萨。Pasuarku iraay naitiya atsa o iraay anini o aira I igor a mitlaotsay a chiitzalay a tapang a kawas o alfa kako o satapangan o umika kako o paharkan saan ko tiril no fangzalay jutlal 启示录第1章第8节说，昔在、今在、将来永在的全能主上帝说：“我是阿尔法，就是开始；我是亚米加，就是终结。” Sarikakaao o satapangan ato paharkan ko kawas, tahatlaos a tsaay ka falit ko ulah ato siniasa ningra. Urasaka ano masamaamaan ko ni kafalis no nahkari, maparihatay ko urib ita I laluma no ulah ningra。上帝是开始和终结，他有永恒不变的慈爱与恩典，因此无论这世界如何变化，我们仍然可以在主爱中得着平安。Mi tolong kita。我们同心祷告。Tapangao, ano masamaamaan ko ni kafalis no nahkari, saay ka raw-raw ko palutsa ako, naukhani o pitiaran no orib ako kiso. Mikapot kiso itakwanan saka, jirihatay kako tahatlaots。主啊，无论这世界如何变化，我都不会烦扰和忧虑，因为你是我的依靠，你与我同在，所以我有永恒的平安。Pakai ni I tatamaan nay angangan no tapang Ji Yes Kristo a mitolon. Amen。Nanay mapalamat no kawas kiso，愿上帝祝福你，平安。